پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت ملت تاجیک ملت فرهنگی حمایت مردم و ثبات مهمترین امکانات در 4 فصل سال برای سیر و سیاحت، صنعتی و کشاورزی، آزمون‌های جمهوریوی، راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا. ما تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони тоҷикистон манзури шумо бинандаҳои азиз мегардонем. дар оғоз таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. тақвияти соҳаи кишоварзӣ ва беҳтар намудани муҳити зист, ташаббуси бунёди боғҳои нави мевадиҳанда дар кишвар. ин иқдом ба рушди иқтисоди маҳаллӣ, таъмини амнияти ғизоӣ ва беҳсозии вазъи экологии минтақаҳо мусоидат менамояд. бунёди боғҳои нав қадами устувор ба сӯи рушди сабз. бо фарорасии мавсими киштукор тамоми техникаҳои соҳаи кишоварзӣ пурра аз муоинаи техникӣ гузашта ба корҳои саҳроӣ омода гардиданд. омодагии саривақтӣ заминаи ҳосили фаровон ва меҳнати самаранок аст. 1050 сол бо робияи балхӣ, 1050 сол ифтихор, фарҳанг ва худшиносӣ. таҷлили ин ҷашни бузург на танҳо гиромидошти шахсияти робияи балхӣ, балки ифодаи эҳтиром ба таърих, забон ва тамаддуни миллати тоҷик аст. истиқболи бошукӯҳи ин ҷашн дар суғди бостон. истифодаи оқилона ва сарфакоронаи нерӯи барқ аз омилҳои муҳими пешрафти иқтисод ва беҳдошти сатҳи зиндагии мардум, пешгирии талафоти барқ, коҳиши хароҷоти иқтисодӣ, таъмини устувории шабакаҳои энергетикӣ ва ҳифзи муҳити зист, ошкорсозии қоидавайронкуниҳо дар ин самт. кабудизоркунӣ дар кишвар, саҳми ҳар фарди масъул дар ободонӣ, татбиқи барномаҳои давлатӣ дар самти сабзгардонии мамлакат. ҳар як ниҳол умед ба ояндаи сабзи меҳан. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 диққати махсусро ба таъмини пешрафти бахши хусусӣ тавассути ҷалби сармоя равона кардааст ва онро як ҳадафи муҳим дар чаҳорчӯби сиёсати иқтисодии кишвар эътироф намудааст. мавзӯъро ҳамкорони мо шарҳ медиҳанд. такмили қарору санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ва дигар тадбирҳои андешидаи ҳукумати кишвар буд, ки дар самти беҳгардонии муҳити сармоягузорӣ дигаргуниҳо ба вуҷуд омада, ҳаҷми сармоягузориҳо боз ҳам беҳтар гардид. соли 2025 ба иқтисоди кишвар дар ҳаҷми 6 миллиарду 925,3 миллион доллари амрикоӣ сармояи хориҷӣ ворид гардидааст, ки нисбат ба соли 2024 1 миллиарду 798,6 миллион доллари амрикоӣ ё 35,1% зиёд мебошад. бо мақсади васеъ намудани ҷуғрофияи ҷалби сармоя ва содагардонии воридшавии сармоягузорон ба иқтисоди кишвар ислоҳоти зарурӣ ба таври мунтазам амалӣ гардида, дар доираи сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомаи раҳмон стратегияи дарҳои кушода пайгирона амал мегардад. хусусан дар доираи ислоҳоти роҳандозӣ гардида ба қайдгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба таври электронӣ ва ройгон ба роҳ монда шуда расмиёти ба қайдгирӣ дар муҳлати то 24 соат анҷом дода мешавад. феълан маҷмӯи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ амалкунанда дар ҷумҳурии тоҷикистон 82 адад буда, маблағи умумии онҳо 43,2 миллиард сомониро ташкил медиҳад.
از 82 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی عمل کننده در جمهوری تاجیکستان 55 لایحه گرانتی، 5 لایحه قرضی و 22 لایحه در هم مبلغ گذاری قرض و گرانت می باشند. ҳукумати мамлакат дар стратегияи миллии рушд барои давраи то соли 2030 барои таъмини рушди устувори иқтисоди миллӣ тавассути ҷалби сармояи хориҷӣ эътибори махсус зоҳир карда онро яке аз ҳадафҳои сиёсати иқтисодӣ эътироф намудааст. кумитаи давлатии сармоягузорӣ мониторинги рафти татбиқи лоиҳаҳои сармоягузориро гузаронида ҳармоҳа оид ба рафти аз худкунии маблағҳо ва ҳалли мушкилоти онҳо ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон маълумот ирсол менамояд. در دایره لایحه‌های سرمایه‌گذاری دولتی عملکننده از خردکنی مبلغ‌ها برای خرید مال، اجرای کار و خدمت‌رسانی از صحنه آغاز تطبیق 28.116 میلیارد سومانی یا 65% و طبق نقشه مالیوی ماه‌های ینور دکبر سال 2025 6.4 میلیارد سومانی یا 101% را تشکیل می‌دهد. ҷумҳурии тоҷикистон дар марҳилаи рушди устувор қарор дошта дорои иқтидори назарраси сармоягузорӣ ва захираҳои то ҳол пурра истифода нашуда мебошад. мавҷудияти ин имкониятҳо барои ҷалби сармояи дохилӣ ва хориҷӣ заминаи мусоид фароҳам оварда ба сармоягузорон имкон медиҳанд ки тибқи лоиҳаҳои афзалиятнок ва даромаднок иштироки фаъол намоянд. با مقصد جلب سرمایه مستقیم خارجی به اقتصادیات مملکت، تشکیل جایهای نوی کار، بلند برداشتن اقتدار استحصالی و صادراتی مملکت و در این زمینه به راه ماندن استحصال محصولات عوض کننده واردات، سال 2025 طبق قرارهای دخلدار حکومت جمهوری تاجیکستان 9 سازشنامه سرمایه‌گذاری به مبلغ عمومی 681.2 میلیون دلار آمریکایی با تشکیل بیش از 3778 جای کاری نو به امضا رسانیده شده است. آن تطبیق لایحه‌های افضلیتناک سرمایه‌گذاری را در ساحه‌های گوناگون اقتصادیات در بر می‌گیرد. кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Данғара мавсими ҷорӣ нақша доранд ки масоҳати 20 гектар ҷангалзори ба зимма доштаашонро бо шинонидани ниҳолҳои пиставу бодом аз нав барқарор намоянд. ин навбат дар майдони 10 гектар заминҳои холӣ пистазори нав бунёд менамояд ки барои амалишавии ин иқдом шароит мусоид мебошад. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон. дар тавозуни муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Данғара 62861 гектар ҷангалзор мавҷуд аст ки аз ин 13500 гектараш майдони пистазор мебошад. тибқи нақшаи агентии хоҷагии ҷангали назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара ҳамасола бо андешидани чораҳои мушаххас майдони пистазор зиёд карда мешавад. ин мавсим кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия дар майдонҳои холии минтақаи Исмоили Сомонӣ пистазори нав бунёд мекунанд. мо то охири мавсима ният дорем зиёдаи 44 гектар бурда расонем бунёда. намнокии замин дар иҷа чуноне ки дида истодем аз солҳои пештара бениҳоят хуб аст. дар муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи Данғара 64 коргар кору фаъолият мекунанд. ҳамаша барои бунёду барқарор сафарбар кардагим дар мавзӯи вобаста шуда. ба хотири зиёд нагардидани хароҷоти маблағҳои иловагӣ ниҳолҳое ки барои бунёду барқарорсозии ҷангалзори ноҳия истифода мешаванд истеҳсоли худӣ буда дар ниҳолхонаи хоҷагӣ парвариш меёбанд. мо ин пистае ки ҳозир омада мақсад мешинонем инро дар хоҷагии ҷангал муддати 40 рӯз тайёр карда ва омада дар ин мавзеъ шинондастем. ин мавзеи мо барои ҳамин пистаи мешинондагӣ беҳад мутобиқ мебошад. пӯшида нест ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои табиати зебову нотакрор буда мебояд ҳар қитъа замини зархезашро кормандони ин ниҳод оқилона истифода баранд. маҳз ҳамин нуқтаро ҷангалбонони ноҳия ба хубӣ дарк намуда марҳила ба марҳила дар ҷойҳои дарахтони хушкшуда ниҳолҳои нав мешинонанд. ба хотири рушд бахшидани ин соҳаи бағоят муҳим дар рафти ташкилу гузарондани ҳамин қабил ҳашарҳои дастаҷамъона мутахассисони таҷрибадор ба сокинону кормандони ин ниҳод тарзи дуруст шинонидану нигоҳубини ниҳолҳои пистаро меомӯзонанд то ки меҳнати шабонарӯзи эшон дар оянда босамар гардад. вақте ки мо ниҳола шинондем тайёр кишид
باز بعد بارندگی‌ها اینا کارکرد میکنیم. کارکردش همین است که چوبق میکنیم. натиҷаи меҳнати софдилонаи кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия аст ки сол то сол талу теппаҳо ҷангалпӯш гардида ҳаҷми истеҳсоли пистаи маҳаллӣ низ дар қиёс бо даврони пешин афзоиш ёфтааст. барқарорсозии ҷангалзорҳо аз як тараф дар ғанӣ гардонидани буҷаи давлат мусоидат намояд, аз ҷониби дигар барои шумораи зиёди нафарони бешуғл ҷойҳои нави кориро фароҳам меорад. дар ноҳияи фархор ҷиҳати бунёду барқарорсозӣ, ҳифзу нигоҳдорӣ ва истифодаи мақсадноки ҷангалзор чун сарвати бебаҳо таваҷҷӯҳи хоса равона карда мешавад. кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳия ба бунёди майдони ҷангалзор оғоз бахшида, ҳоло ин тадбир дар майдони 75 гектар анҷом дода мешавад. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус. кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи фархор дар партави дастуру ҳидоятҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оиди ҳифзу барқарорсозии ҷангалзорҳо амал карда мавзеъҳои ҳудуди ҷангалро сол аз сол сабзу хӯрам мегардонанд. тибқи иттилои масъулон масоҳати умумии ҷангалзорҳо 27601 гектарро дар бар мегирад. ҳамасола дар ҷангалзорҳои муассиса тибқи нақша корҳои бунёду барқарорсозӣ ба роҳ монда мешавад ки дар ин мавсим низ тадбирҳо дар ин самт мароми тоза дорад. муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи фархор тасмим гирифтааст ки дар майдонҳои бекорхӯбида санг лох ки дар онҳо парвариш кардани ёлҳо бисёр мушкил аст. имсол дар майдони 75 гектар ҷангалҳои нави пистаро бунёд намоем. дар масъула нақшаи истеҳсолии хоҷагӣ дар ҷиҳати бунёди барқарорсозии ҷангалҳо 50 гектар буд. имсол мо тасмим гирифтем ки ҳамин нақшаро зиёдтар намоем. парваришу истеҳсоли писта асосан заҳмат ва сабуриро тақозо намуда дар муддати беш аз 5 сол ба ҳосил медарояд. самараи ин не ки заҳмати пайвастагии кормандони муассиса дар мавзеъҳои серпантин ва карьери нав завқи кормандонро ба дарки баланди масъулият ҷиҳати нигоҳубини ҷангалзорҳо беш менамояд. бунёду барқарорсозии ҷангалзорҳо дар мавзеъҳои санглоҳ кори саҳл нест, вале дар сурати ба самар расидани заҳмати кашидаашон кормандони хоҷагии ҷангал дидгар мешаванд. аз ин мавзеъ сел мегузашт. мо дар масоҳати зиёда аз 100 метр ба воситаи экскаватор селроҳаро канда маҷрӯи селро дигар намудем ва деҳаҳои поёнтаре ки аз ҳисоби ин сел зарар медиданд акнун бехавф зиндагӣ карда метавонанд. ба иттилои масъулони хоҷагии ҷангал дар натиҷаи фаъолияти самарабахши кормандон ва назорату нигоҳубини ниҳолони шинонидашуда соли 2025 ба гирифтани ҳосили хуби писта ноил шуданд ки ин ба ғанигардонидани буҷети муассиса мусоидат намуд. ҳамасола вобаста ба шароити обу ҳаво мо аз пистазорҳои мавҷудаи хоҷагӣ ба миқдори аз 5 то 10 тонна ҳосилҳои писта ҷамъоварӣ намуда ба хоҷагӣ даромад менамоем. баҳри саҳмгузорӣ дар татбиқи барномаи давлатии кабузизоркунии ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2040 кормандони муассисаи давлатии хоҷагии ҷангали ноҳияи фархор баробари шинонидани 3000 бех ниҳоли писта инчунин нақша доранд ки ба хотири ҳифзи табиат ва ба як майдони тамошобобу диданӣ табдил ёфтани мавзеъи карьери кӯҳна 5000 бех ниҳоли ҳамешасабз шинонанд. тадбири беҳдоштӣ бо мароми тоза идома дошта ниҳолон бо тартиб ва усули хос шинонида мешаванд. иттилоъ дода шуд ки барои таъмини нашунамои хуби ниҳолони ҳамешасабз ва гирифтани ҳосили хуби писта тамоми қувва ва воситаи лозимӣ равона карда мешавад. анваршоҳ сайдализода, сайҳомиди шариф, ноҳияи фархор, ахбор. кишоварзону хоҷагидорони шаҳри Истарафшан ҷиҳати амалишавии яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти ғизоӣ саҳми муносиб гузошта истодаанд. ҳоло дар анбору сардхонаҳои шаҳру деҳоти Истарафшан зиёда аз 14000 тонна картошка, беш аз 1300 тонна сабзӣ ва наздики 16000 тонна пиёз мавҷуд буда давра ба давра ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла шаҳри Душанбе интиқол ёфта истодаанд. ҳамкорони мо дар ин бора гузориш медиҳанд. натиҷаи меҳнати софдилонаи хоҷагидорону кишоварзони бо ҳиммати шаҳри Истарафшани бостонӣ аст ки имрӯз захираи маҳсулоти кишоварзӣ аз қабили картошкаю сабзӣ, пиёз ва меваҷот фаровон буда дар таъмини амнияти ғизоии мамлакат заминаи устувор гузоштааст. ин дастоварди назаррас дар натиҷаи амалисозии дастуру ҳидоятҳои ғамхоранаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати ба кор андохтани заминҳои бекорхобидаву аз гардиши кишоварзӣ баромада ва лалмӣ тавассути кофтаву мавриди баҳрабардорӣ қарор додани чоҳҳои амудӣ ҳамзамон
давра ба давра баланд гардонидани ҳосилнокии мазраъҳои киштшуда ба даст омадааст. тибқи иттилои оморӣ феълан дар анбору сардхонаҳои шаҳру деҳоти Истаравшан зиёд аз 14 000 тонна картошкаи навъҳои хӯрокову тухмӣ, беш аз 1300 тонна сабзӣ ва наздики 16 000 тонна пиёз мавҷуд буда, давра ба давра ба бозорҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар аз ҷумла пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе интиқол ёфта истоданд. ин амал на танҳо ба беҳтар намудани таъминоти аҳолӣ бо маҳсулоти тозаи ватанӣ, балки ҷиҳати амалисозии дастуру барномаҳои мушаххаси бахши кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон заминаи боэътимод хоҳад гузошт. мо ҳамин ба паи картошка ва сабзи корида мисол 10 тонн 15 тонн ҳар як соатиқаш 500 кило 600 кило мардум ба бозорҳои нархи арзон кардан ба кӯмаки аввалин дараҷаи худомро дариқ намедорем. баъд аз 20 рӯз картошкаи коридана сар мекунем. баъд аз 20 рӯзи картошкаи коридан картошка 100 рӯз мепазад. баъд аз 100 рӯзи ки пухтани картошка канда мо сабзи бегоҳӣ мекорем ки ин моҳи ноябр ба канда мешавад. солҳои охир ба василаи татбиқи яке аз ҳадафҳои стратегии мамлакат таъмини амнияти озуқаворӣ бахши истеҳсолии мамлакат пеш рафта, аз ин ҳисоб сатҳи некуаҳволии мардум баланд гардидааст. дар заминаи истифодаи тавсияи олимону мутахассисони соҳа ва ҷорӣ намудани қоидаҳои пешрафтаи агротехникаи кишоварзӣ, соли 2025 кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳри Исаравшан ба маблағи умумии 2 миллиарду 976 миллиону 852 ҳазор сомонӣ маҳсулот истеҳсол намуданд ки ин нишондод нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 зиёда аз 105 миллион сомонӣ бештар аст. алҳол дар мавсими нави кишт масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва кишоварзону деҳқонони чашмикордони шаҳри Истаравшан тамоми кӯшишу заҳмати хешро баҳри иҷрои дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии мамлакат равона сохта, ба ин васила мехоҳанд дар рушду пешрафти Тоҷикистони биҳиштосо саҳми бориз гузоранд. Фирдавс Умарзода, Орзу Маъруфзода, шаҳри Истаравшан, Ахбор. имрӯза дар тамоми гӯшаву канори кишвар омодагиҳо ба мавсими кишту кори баҳорӣ ҷараён доранд. дар ҳамин замина дар шаҳри Конибодон ва ноҳияи Спитаме низ техникаҳои кишоварзӣ пурра аз муоинаи техникӣ гузашта ба саҳро омода карда шуданд. тафсилоти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. дар шаҳри Конибодон ба рушди устувори соҳаи кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилнокӣ ва омодагии ҳамаҷониба ба мавсими нави кишту кор таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. хусусан истифодаи самараноки давраи мавсими зимистон барои омода сохтани техникаи кишоварзӣ ва қитъаҳои замин ба мавсим аҳамияти муҳим дорад. бо ҳамин мақсад корҳои нигоҳдории техникаи кишоварзӣ, таъмири саривақтӣ ва гузаронидани муоинии техникӣ, омода намудани онҳо ба мавсими нав тибқи нақшаҳои муайян амалӣ карда мешаванд. ин аст ки зиёда аз 100 адад техникаҳои кишоварзӣ ба хатти тайёр гузошта шуда, тамоми техникаҳо бори дигар муаррифӣ ва аз назар гузаронида шуданд. бино ба иттилои масъулин, дар ихтиёри кишоварзони шаҳр беш аз 500 адад техникаҳои кишоварзӣ дар ҳама намуди хоҷагидорӣ аз ҷумла тракторҳои гуногун тамға, тухмипошаку дорупошакҳо мавҷуд буда, дар ҳолати корӣ ва омодагӣ ба мавсими навбатӣ қарор доранд. зиёда аз 100 адад техника ва мошинотҳои кишоварзӣ пешниҳод ва ба хатти тайёр гузошта шуд аз тарафи гурӯҳи корӣ дида баромаданд. дар шаҳри Конибодон дурнамои кишти пахта 5690 гектар мебошад. барои ин ҳама техника тухмипошакҳо омода аст. ҳамчунин дар чорабинӣ навъҳои гуногуни тухмиҳои истеҳсоли мутахассисони маҳаллӣ, нуриҳои маъданӣ ва дигар олатҳои кишоварзӣ ба намоиш гузошта шуданд. пас аз шиносоӣ бо техникаҳо, меҳмонон аз вазъи омодагиҳои кишоварзони шаҳр ба кишти баҳорӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. як қатор механизаторон ва пешқадамони соҳа барои фаъолияти босамар ва омодагиҳои назаррасашон ба мавсими кишти баҳорӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. дар назди масъулон ва мутахассисони соҳа ҷиҳати баландбардоштани самараноки кор ва ноил гардидан ба натиҷаҳои мушаххас вазифаҳои дахлдор гузошта шуданд. хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Спитамен дар мавсими баҳори соли 2026 дар 11124 гектар заминҳо кишту парвариши ҳама намуди зироати кишоварзиро анҷом доданиянд. дар ин замина омодагии техникаҳо асосу омили дар муҳлат гузаронидани кишти пахта, сабзавот, шолӣ, полизӣ, дигар номгӯи зироат ба ҳисоб рафта, механизаторон, роҳбарони хоҷагиҳо баҳри коркард намудани замин, кишти тухмӣ, ғизодиҳӣ ва иҷрои дигар тадбирҳои муҳими вобаста ба кишту кори баҳорӣ техника ва механизми заруриро ба хатти тайёр омода кардаанд.
ضمن معاینه تکنیکی تراکتور و تجهیزات استفاده شونده، نمایندگان وزارت کشاورزی، مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوغ و ناحیه سپیتامین، بازرسی نظارت دولتی تکنیکی کشاورزی، حالت تکنیکا، آمادگی به کشت و کار بهاری را دیده تاکید داشتند که تکنیک کشاورزی مددگار مرد دهقان، کم کردن مهنت دستی، محصول نوکی زمین بوده. در نتیجه تدبیرهای عملی حکومت جمهوری تاجیکستان، اجاره مالیوی سالهای آخر تکنیک‌های نو وارد کرده شده. عین زمان 82% تکنیک‌های کشاورزی در ناحیه سپیتامین نو میباشند. در ناحیه سپیتامین همگی تراکتور 297 عدد تراکتور هست. از جمله بین قطاری 110 عدد، نقلیاتی 123 عدد و دیگر ماشین‌های خودگرد اکسکواتورها، تخم پاشک‌ها. در ناحیه سپیتامین 82% تکنیک‌های کشاورزی نو هست. تکنیک‌های لیزینگ 12 عدد همین سال به واردات شد. ضمن جمعاً مسئولین به خواجگی کشاورزی، مکانیزاتوران دایر به در مهلت گذرانیدن کشتی بهاری، رعایت معیار و طلبات مقرر شده، آب و غذادهی، افزون نمودن بازی زمین، استفاده تجربه‌های پیشقدم در ساحه، کشتی پخته زیر پلانکا، گذرانیدن کشتی تکراری و از یک زمین گرفتن 2 و یا زیاده حاصل مهم ارزیابی کرده تاکید داشتند که در شرایط افزایش طلبات به محصولات غذایی و تامین بازار داخلی و صادرات محصولات به خارج مملکت ثمره کار پرثمر کشاورزان به حساب می‌رود. در این روز به یک زمره مکانیزاتوران برای فعالیت ارزنده جهتی سری وقت از تعمیر برآوردن تکنیک کشاورزی، آماده نمودن آن به کشت و جمع‌آوری حاصل زراعت‌ها تحفه‌های تقدیم کرده شد. در شهر دوشنبه семинари آموزشی در سمت مقاومت با سودای آدمان با جلب دانشمندان و متخصصان ساحه برگزار گردید. اشتراکچیان ضرورت اندیشیدن چاره‌های مؤثر و هماهنگ را برای مقاومت بی تأخیر با این نوع جنایت تاکید نمودند. همکاران ما گزارش می‌دهند. این نوبت семинари آموزشی در سمت مقاومت با سودای آدمان با سودیه‌های سودی عالی شهر دوشنبه و تابع آن، پروکورورهای پروکوراتور گنرالی، پروکوراتور شهر دوشنبه و تابع آن برگزار گردید. در رفت درس آموزشی قید گردید که سودای آدمان در مقیاس بین المللی همچون جنایت وزنین و پایمال کننده حقوق و آزادی‌های انسان اعتراف شده است. گروه‌ها و تشکیلات‌های متشکل جنایتکار با مقصد راه‌اندازی هدف‌های جنایتکارانه با سودای آدمان دست زده، نفران زیاد را با هوسمندکنی مالیوی، جلب نمودن به مهنت و مزد معاش بلند فریفته کرده هدف‌های ناپاک خود را عملی می‌نمایند. جامعه جهانی از جمله نهادهای مسئول در تاجیکستان برای کاهش دادن طلبات استعمالی با سودای آدمان چاره‌های ضروری می‌اندیشند. تاکید شد که خصوصیت‌های متشکل و فراملی گردیدن جنایت سودای آدمان در جهان اعتماد و کوشش بی‌تأخیری به هم آمدن دولت‌های جهان را تقاضا می‌نماید. حکومت جمهوری تاجیکستان برای آشکار و پیشگیری سودای آدمان پیوسته تدبیرهای سودمند و سریع می‌اندیشد. محض دانش بلند سیاسی، معرفت حقوقی، جهانبینی وسیع و آگاه بودن از روندهای جهانی که در مجموع زیرکی سیاسی می‌بخشد، می‌تواند خطر بدام هر گونه ایده‌های نامطلوب افتادن را کاهش دهد. در روند امروزه جهانی شوی که همه گونه اندیشه و ایدئولوژی می‌تواند به حیات هر فرد تاثیر منفی رساند، تنها با تکیه به امکانات اقتدار دولت و اراده مستحکم مردم می‌توان پیش جریان‌های نامطلوب و عملی شدن نقشه‌های ناپاک گروه‌های جنایت‌پیشه را گرفت. در زمینه عملی شوی امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت تشکیل و برگزار نمودن آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است. در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دور مؤسسوی آزمون مذکور آغاز گردید که در آن خوانندگان لیسه نزد دانشگاه و دانشجویان زینه‌های گوناگون تحصیل اشتراک نمودند. گزارش همکاران ما در این خصوص. در آغاز دور مؤسسوی آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانای کتاب است که در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو دایر شد. 118 نفر از خوانندگان لیسه نزد دانشگاه و 530 نفر دانشجویان زینه‌های گوناگون تحصیلات و استادان و آموزگاران فعالانه شرکت نمودند. ریحانه رحیمزاده دانشجوی کورس دوم دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو سال اول است که در آزمون مذکور شرکت می‌نماید و هدف دارد در این آزمون جای نمایان را سزاوار گردد. مینه‌داری خود را به
پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما جوانان چنین آزمونها را به راه ماندند. از روی نامیناسیای ادبیات کودکان نورسان و آثار شفاهی اشتراک میکنم. طبق اطلاع مسئولین سال سپری شده 2 نفر از آموزگاران و 3 نفر از دانشجویان دانشگاه در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است فعالانه اشتراک نموده 2 نفر جای دوم و سوم و 2 نفر دیگر صاحب جای افتخاری گردیدند. آزمون فروغ صبحی دانایی کتاب است محبوبیت و موقع بیشتری پیدا نموده است زیرا ما همه ساله مشاهده می نماییم که این آزمون ها علاقه به یک مکتب بزرگ تعلیمی و معرفتی تبدیل یافتند که در دامان خود استعدادهای زیادی را کشف نموده برای راهنمایی کردن و تشکل معنوی و کسبیت آنها در آینده مساعدت می نمایند. همزمان دوام 7 سال برگزاری آزمون مذکور 5 نفر از آموزگاران و 13 نفر دانشجو سزاوار جای نمایان و جایهای دوم و سوم گردیدند که این باعث افتخار اهل دانشگاه و هوسمندی داوطلبان گردیده است. غالب دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است در سال 2020 و من می خواهم امسال در نامیناسی ادبیات معاصر اشتراک ورزیده دانش خود را صیقل دهم. کتاب واژه‌ای است که از 5 حرف و 5 آواز ترکیب یافته است ولی هزاران معنی ها را در خود گنجانیده است. حالا جهت تشکیل و در سطح ضروری برگزار نمودن آزمون ذکر شده در دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو گوشه‌های فروغ تأسیس داده شده. داوطلبان همه روزه از آن به طور وسیع استفاده نموده برای اشتراک در آزمون جمهوریوی فروغ صبحی دانایی کتاب است آمادگی میگیرند. شاهزاده سمندر موسی نور محمد، شهر باختر، اخبار. در ناحیه باباجان غفورов ҳамоиши илми адабӣ таҳти унвони робияи балхӣ хубони порсигӯ доир карда шуд. чорабинии мазкур бо мақсади таҳкими ҳуввияти миллӣ, худшиносӣ, арҷгузорӣ ба мақоми зан модар ва нақши зани тоҷик дар ҳаёти ҷамъиятӣ бахшида шудааст. гузориши ҳамкоронамон. моҳи ноябри соли 2025 дар иҷлоси 43 конферонси генералии юнеско бузургдошти 1050-солагии робияи балхӣ ва феҳристи бузургдоштҳои юнеско барои солҳои 2026-2027 ворид гардид. дар ҳошияи қабули қатнома ифтихори бананди зани тоҷик, арҷгузорӣ ба фарҳангу маънавиёт дар асоси нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров дар қасри фарҳанги ҷамоати деҳоти ба номи ҳайдарусмон конферонси илмии адабӣ таҳти унвони робияи балхӣ хубони порсигӯ доир карда шуд. дар он намояндагони кумитаи кор бо занон ва оилӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии видояти суғд ва ноҳияи бобоҷон ғафуров, муҳаққиқон, аҳли илму адаб ширкат карда таъкид доштанд ки дар солҳои соҳиби истиқлолии мамлакат бо ташаббуси фарҳангпарваронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати арзишҳои миллӣ, пост доштани хотирии бузургон ва пайванди маънавии гузашта бо имрӯз имконият фароҳам омад ки мероси шахсиятҳои нодири мо аз ҷумла робияи балхӣ дар сатҳи байналмилалӣ муаррифӣ гардад. мувофиқ ба сарчашмаҳои таърихӣ, робияи балхӣ нахустзани шоири порсигӯ ҳамаср бо абу абдуллоҳ рӯдакӣ давраи давлатдории сомониён зиндагӣ карда бо фазлу камол, зеҳни тез, қудрати шоирӣ эҷод намудааст ва ин бозгӯи он аст ки зани тоҷик дар ҳама давру замон соҳиби илм, маърифатдӯст ва эҷодкор аст. аз робияи балхӣ мероси хеле кам боқӣ мондааст, аммо ҳамнавоӣ бо абу абдуллоҳ рӯдакӣ эҷоди шеъру ғазал дубайтӣ ӯро машҳур кардааст. саргузашти шӯрангизи робияи балхӣ бисёр адибонро ба илҳом оварда ҳаёту зиндагии ӯро тасвир намуда ҳамчун зани соҳибмаърифат, қавӣ ирода, устувор ба аҳд нишон дода дар эҷодиёташ бо шеъру суруд, ишқу зебоӣ, ширинӣ офаридааст. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров занон дар корҳои ҷамъиятӣ, пешрафту ободӣ, таълиму тарбияи фарзанд ва дар зинаҳои роҳбарӣ нақши фаъол дошта дар рафти ҳамоиши имрӯза ва 25 нафар ҷавонзанон аз ташкилоту муассисаҳо ва сохторҳои дахлдори мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи бобоҷон ғафуров шаҳодатномаи хатми курси зан сарвар аз рӯи барномаи менеҷменти нави давлатдорӣ тақдим карда шуд. дар фарҷоми конферонси илмии адабӣ таҳти унвони робияи балхӣ
خوبان فارسیگو بهر یادآوری از اشعار بزرگان از طرف خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی نوحه باباجان غفورов کمپوزیسیا و مونولوگ از اشعار رابعه بلخی پیشنهاد گردید که جالب و دیدنی بود. дар ҷамоати шаҳраки сомониёни ноҳияи рӯдакӣ даври аввали озмуни ҷумҳуриявии кадбонӯи беҳтарин баргузор гардид. иштирокчиён аз рӯи 6 номинатсия маҳорат озмуда, ҳар як баромад бо омодагии ҷиддӣ ва эҷодкории хоса пешниҳод гардида, сатҳи баланди масъулиятшиносӣ ва завқи зебоипарастии бонувонро нишон дод. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар фазои идона ва пурнишод дар ноҳияи рӯдакӣ даври аввали озмуни ҷумҳуриявии кадбонӯи беҳтарин бо шукӯҳ баргузор гардид. чорабинӣ ба саҳнаи воқеии намоиши ҳунар, завқ, маҳорати баланди кадбонӯӣ ва эҳтиром ба арзишҳои миллӣ табдил ёфта, бори дигар нақши муассири занро дар рушди фарҳангу маънавиёти ҷомеа бозгӯ намуд. ҳадафи аслии озмун танҳо рақобат набуд, пеш аз ҳама эҳёи анъанаҳои неки миллӣ, зинда гардонидани таомҳои суннатии тоҷикӣ, тарғиби фарҳанги волои дастархонороӣ ва баланд бардоштани маърифати хонаводагӣ мебошад. инчунин озмун ба таҳкими мақоми зан дар ҷомеа, ҷалби бонувони соҳибҳунар ба фаъолияти эҷодиву истеҳсолӣ, фароҳамсозии ҷойҳои нави корӣ ва омода намудани ҷавондухтарон ба ҳаёти мустақилона замина мегузорад. кадбонуҳои ҳунарманд бо дастархонҳои ороста, таомҳои миллии болаззат ва ороиши зебову мутаносиб ҳунари аслии тоҷиконро муаррифӣ карданд. ҳар як дастархон таҷассумгари таърих, фарҳанг ва завқи баланди кадбонӯи тоҷик буда, меҳру муҳаббат ба арзишҳои хонаводагӣ ва суннатҳои аҷдодиро инъикос менамуд. муаррифии таомҳои гуногун, аз ҷумла хӯрокҳои миллии қадимӣ, диққати ҳайати ҳакамон ва ҳозиринро ҷалб намуда, фазои озмунро боз ҳам гарму самимӣ гардонд. иштирокчиён аз ҷамоати шаҳраки сомониён аз рӯи 6 номинатсия маҳорат озмуданд. ҳар як баромад бо омодагии ҷиддӣ ва эҷодкории хоса пешниҳод гардида, сатҳи баланди масъулиятшиносӣ ва завқи зебоипарастии бонувонро нишон дод. дар фарҷоми чорабинӣ ғолибон бо дипломҳои дараҷаҳои 1, 2 ва 3 ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд. ҳамзамон барномаи рангини консертии бахши фарҳанги ноҳия ба маҳфил ҳусни дигар зам намуда, бо суруду таронаҳои дилнишин фазои идонаро боз ҳам рангорангтар сохт. озмуни кадбонӯи беҳтарин ҳамчун иқдоми муҳим дар самти арзгузорӣ ба мақоми зан ва таҳкими арзишҳои миллӣ арзёбӣ гардида, баргузории он дар дигар ҷамоатҳои ноҳия низ идома хоҳад ёфт. имрӯз дар китобхонаи миллӣ ҳамоиши илмию амалии байналмилалӣ дар мавзӯи масоили рушди сайёҳии кӯҳӣ дар тоҷикистон баргузор гардид. дар ин тадбир ҳозирин доир ба рушди ин бахши муҳими мамлакат ибрози андеша намуда, рушди онро ҷиҳати ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба кишвар муҳим маънӣ дод карданд. гузориш дар ин хусус. масоили рушди сайёҳии кӯҳӣ дар тоҷикистон бо ҳамин унвон дар китобхонаи миллӣ конфронси илмию амалии байналмилалӣ бо иштироки намояндагон аз вазорату кумитаҳо ва олимону пажӯҳишгарон аз дохил ва хориҷи кишвар баргузор гардид. дар кори ҳамоиш маърузатчиён зикр намуданд ки ҷумҳурии тоҷикистон дорои иқтидорҳои бузурги сайёҳӣ рекреатсионии кӯҳӣ буда, тамоми имкониятҳоро ҷиҳати ишғол намудани мавқеи устувор дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ, хусусан сайёҳии кӯҳиро дорад. боиси зикр аст ки вобаста ба дороии иқтидорҳои сайёҳӣ ва рекреатсионии тоҷикистон дар радифи кишварҳои бузурги дорои имкониятҳои васеъи рушди сайёҳии кӯҳӣ ҷойгир буда, ҳамасола аз ҷониби созмонҳои ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари дорои зарфиятҳои бузурги сайёҳӣ эътироф мегардад. рушди сайёҳӣ дар замони муосир яке аз фишангҳои муҳими мусоидаткунанда ба соҳаи иқтисод дониста мешавад. дар ин замина шумораи сайёҳон, хусусан дӯстдорони ҳудудҳои кӯҳӣ ки ҳамчун сайёҳии экологӣ маҳсуб меёбад, ба тоҷикистон сол аз сол афзоиш ёфта, дар таркиби соҳаҳои сайёҳӣ ҳамчун яке аз самтҳои зудрушёбанда мавқеи устуворро касб намудааст. дар идомаи кори конфронс иштирокчиёни ҳамоиш иброз доштанд
که تاجیکستان که 93% حدودهای آن کوهسار بوده طبیعت ناتکرار دارد، برای تشکل نمودهای گوناگون سیاحی بخصوص کوهنوردی و اکولوژی امکانیت زیاد را صاحب می باشد. از جانب دیگر بازدید 1,784,000 از ده 4,000 نفر سیاح از تاجیکستان در سال 2025 دلیل دیگری توجه گردشگران به زیبایی‌های کشور خصوصاً سیاحی کوهنوردی می باشد. نیروی برق برای تامین روشنایی، فعالیت کارخانه‌های صنعتی و تولید محصولات اهمیت کلیدی داشته، استفاده درست آن از شهروندان مسئولیت بلند را تقاضا می‌نماید. از جانب کارمندان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت حالت‌های استفاده تجهیزات خودساخت و رعایت نگردیدن قاعده‌های بی‌خطری آشکار کرده شد. همکاران ما گزارش می‌دهند. کارهای فرماندهی اوید به استفاده درست و صرفه‌کارانه نیروی برق از جانب شعبه اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی در وادی زرافشان در شهر پنجکن برگزار کرده شد. در دوره این تدبیرها در یک قطار تشکیلات و مؤسسه‌ها، بازارها و جایهای سیرآدم شهر با ساکنان صحبت و واخوری‌ها انجام داده شدند. مقصد از گذراندن چنین کارهای فرماندهی بلند برداشتن معرفت انرژتیکی اهالی، تشکیل فرهنگ استفاده درست نیروی برق و پیشگیری اسرافکاری میباشد. ضمن واخوری‌ها به شهروندان فرمانده شد که هر یک کیلووات ساعت برق ارزش اقتصادی دارد و استفاده بی‌اندیشه آن میتواند به فعالیت تمام نظام انرژتیکی تاثیر منفی رساند. در جریان کارهای فرماندهی متخصصان به اهالی طرز استفاده درست از اسباب‌های برقی را شرح دادند. از جمله تاکید گردید که استفاده اسباب‌های کم مصرف، خاموش نمودن دستگاه‌های برقی در حالت ضرور نبودن، جدا نمودن تجهیزات از شبکه و نظارت بردن به حالت سیمچوب‌ها میتواند خراجات برق را کاهش دهد و همزمان امنیت استفاده آن را تامین نماید. همچنین در واخوری‌ها اهمیت رعایت قاعده‌های بی‌خطری هنگام استفاده برق مورد بررسی قرار گرفتند. به شهروندان توصیه داده شد که اسباب‌های ویران شده را استفاده نبرند، از پیوست کردن تجهیزات زیادتی به یک ناقل خودداری نمایند و در حالت مشاهده کمبودی‌ها به ساختارهای داخلدار مراجعت کنند، زیرا بی‌احتیاطی در استفاده برق می‌تواند باعث سوختار و حصارات جدی گردد. در تشکیلات و مؤسسات توجه مخصوص به مسئله صرفه نیروی برق داده شد. مسئولان و کارمندان دعوت گردیدند که در جایهای کاری نظام صرفه‌کاری را رعایت نموده چراغان‌کنی را موافق ضرورت استفاده برند. هر یک شهروندی که به صرفه برق اهمیت می‌دهد در پایداری نظام انرژتیکی و رشد استوار کشور سهم می‌گذارد. کارهای فرماندهی اینچنین در جایهای سیرودم، بازارها، نزد مؤسسه‌های اجتماعی و دیگر نقطه‌های جمعیتی برگزار شده به مردم ورقه‌های اطلاعاتی پهن کرده شدند. در آنها قاعده‌های عادی استفاده درست و بی‌خطر نیروی برق جای داده شده است. چنین کارهای فرماندهی من بعد نیز ادامه یافته تمام قشرهای جامعه را فرا می‌گیرند، زیرا در شرایط امروزه تاجیکستان استفاده ثمرناک و عاقلانه نیروی برق یکی از عامل‌های مهم رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی به شمار می‌رود. ثمرناک استفاده بردن نیروی برق و پرداخت سریوقتی مبلغ برق استفاده شده نشانه فرهنگ بلند و مسئولیت شهروندی هر یک ساکن مملکت بوده به تامین فعالیت منتظم و با اعتماد شبکه‌های انتقال برق و نظام انرژتیکی مساعدت می‌نماید. از این لحاظ استفاده مقصدناک نیروی برق که امروز یکی از مسائل مهم استراتژی دولت به حساب می‌رود، از هر کدام ما شهروندان مناسبت جدی و غمخوارانه را طلب می‌کند. در رابطه با این از جانب متخصصان ریاست اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه سوخت اوید به تشکیل و گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی فهماندهی و نظارتی بابت استفاده عاقلانه و ثمرناک قوه برق، پرداخت مبلغ سریوقتی استفاده آن، همچنین پیشگیری نمودن حالتهای استفاده غیرقانونی نیروی برق فعالیت نظررس به راه مانده شده است. از جمله ضمن چاره‌بینی‌های نظارتی در پایگاه‌های آبکشی شهرهای کونیبادان و اسفره دلیل‌های به طور غیرقانونی نصب نمودن ناقل‌های برقی و استفاده پنهانی نیروی برق در پایگاه و منزل‌های استقامتی بعضی از شهروندان معین و آشکار کرده شدند. مثلا شهروندان نعمتوف خورشید، سمیف سالیجان و احمدزاده عظیم نسازهای آبکشی خودشان را به گرفتن اجازت و به بستن شرطنامه به خطهای هوایی ترانسفورماتور احتیاجات خصوصی خودسرانه پیوست نمودند. در مورد دیگر باشد کارمندان پایگاه آبکشی محرم در جای کار از دستگاه‌های خودساخت برقی استفاده می‌برند که این هم خلاف قاعده‌های استفاده نیروی برق و هم به خطری از سوختار میباشد.
در پایگاه آبکشی آفتابرو یک اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهری اسفره از طرف شهروند محمودجانов عبدالقادر دستگاه‌های برقی منزل استقامتی به اجازت تشکیلات برق تامین کننده و اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهری اسفره به شبکه برق پیوست کرده شده قوه برق غیرقانونی استفاده گردیده ایستاده است. حالت نامبرده در پایگاه آبکشی محرمی اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر کانیبادام نیز آشکار کرده شد. شهروندان نگمتوف خورشید و سمیف سالیجان دستگاه‌های برقی خواجگی دهقانی خود را به اجازت و شبکه برق پیوست نموده قوه برق را غیرقانونی استفاده نموده ایستادند. نسبت نامبردگان سندهای دخلدار ترتیب داده شده در اساس طلبات ماده 382 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شدند. سری وقت نپرداختن حق استفاده قوه برق و مخصوصاً با راه غیرقانونی استفاده بردن نیروی برق از جانب بعضی شهروندان مسئله تشویش‌آور بوده، آنها با چنین عمل خود به بودجه دولت ضرری جدی می‌رسانند. اوید به همه عمل‌های غیرقانونی استفاده قوه برق در حدود پایگاه‌های آبکشی در شهرهای اسفره و کانیبادام سندهای دخلدار ترتیب داده شدند. дар тавозуни муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Сангвор 101 километр роҳҳои автомобилгард қарор дорад. дар ин масири шоҳроҳ солҳои зиёд роҳ ва як қатор пулҳои мошингузар ба таъмиру аз навсозии асосӣ эҳтиёҷ доранд. бо дар назардошти вазъи мавҷуда дар соли ҷорӣ бунёди 5 пули мошингузар ва барқарорсозии қитъаҳои алоҳидаи роҳ пешбинӣ гардидааст. татбиқи ин тадбирҳо барои бартараф намудани мушкилоти мавҷуда, беҳтар намудани сатҳи бехатарии ҳаракат ва фароҳам овардани шароити мусоиди нақлиётӣ мусоидат хоҳад кард. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар масири шоҳроҳи автомобилгарди байналмилалии Лабиҷар Сангвор шурӯъ аз километри 1 то километри 65 дашти шер ки рафтуомади нақлиёт қад-қади дарёи Хингоб сурат мегирад, 12 пулҳои мошингузар бо дарозии 490 метр ва дигар инфрасохтори соҳаи роҳдорӣ мавҷуд мебошад. солҳои охир бар асари тағйирёбии иқлим, баланд шудани сатҳи дарё, фаромадани тармавусел ва рух додани дигар офатҳои табиӣ, бештари пулу роҳҳои мошингард зарар дида, зарурати аз нав барқарор кардани иншооту роҳҳо пеш омадааст то рафтуомади нақлиёт ба маҳалҳои аҳолинишини ноҳияи Сангвор ва ҷамоати деҳоти сағирдаши ноҳияи Дарвози вилояти Бадахшон таъмин карда шавад. ноҳияи Сангвор аз сатҳи баҳр дар баландии 1600 то 3000 метр ҷойгир буда, бо назардошти дар минтақаҳои кӯҳсор ҷойгир будани ноҳия ва боришоти зиёд, фаромадани селу обхезӣ бештар ба назар мерасад ки он боиси баста шудани ҳаракати нақлиёт дар роҳҳо мегардад. дар ин масири 100 километра 65 километрашро асосан роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи Лабиҷар Сангвор ташкил медиҳад. шурӯъ аз маркази ноҳияи Сангвор то Лабиҷар дар мавзеъҳои Кафтаргузар, Посун, Ёфуч, ҳавзи Кабуд, Дамоб даҳҳо маҳалҳои хавфнок мавҷуд буда, бар асари боришоти борон резиши сангу шағал ба амал омада, зарурати ҳамарӯза тоза кардани роҳҳо пеш омадааст то ҳаракати нақлиёти боркашону мусофирбар таъмин карда шавад. барои фаъолияти бонизоми муассиса техникаҳои соҳавӣ сафарбар гардида, имрӯзҳо кормандон бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ба тоза кардани роҳҳои мошингард машғул мебошанд то дар ин масири шоҳроҳ мушкилиҳои ҷойдошта сари вақт бартараф карда шавад. роҳи автомобилгарди Лабиҷар Сангвор ягона роҳе дар минтақа мебошад ки ҳаракати нақлиёт қад-қади дарёи Хингоб ва мавзеъҳои хавфнок сурат мегирад ва новобаста аз фасли сол офатҳои табиӣ бештар ба назар мерасад ки аз амалӣ шудани барномаҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон боиси боз ҳам беҳтар шудани пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ин гӯшаи зебоманзари сайёҳатбобии кишварамон мегардад. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Сангвор.
دیابت قند یکی از بیماری‌های مزمن پهن در جهان میباشد که هنگام بلند شدن سطح گلوکوز در خون به وجود میآید. اگر دیابت سری وقت تشخیص و نظارت کرده شود، میتواند به دل، گرده، چشم و عصبها آسیب جدی رساند. متخصصان میگویند که پیشگیری بیماری از رعایت غذای سالم، فعالیت جسمانی و نظارت منتظم سطح قند در خون آغاز می‌یابد. توجه نمایید به گزارش نوبتی. گرفتارشوی آدمان با بیماری دیابت قند امروزها یکی از مشکلات مهمی ساحه تندرستی کشورهای عالم به شمار رفته. طبق معلومات‌ها عین حال در جهان 800 میلیون نفر از این بیماری اذیت میکشند و طبق پیشگویی کارشناسان ساحه طب تا سال 2050 شماره چنین بیماران در جهان تقریباً به 1.5 میلیارد نفر میرسد. متخصصان ساحه طب یکی از عامل‌های اساسی گرفتارشوی به بیماری مذکور را در برابر دیگر سبب‌ها فربهی و وزن زیادی بدن ارزیابی می‌نمایند. عامل‌های پیداشوی بیماری دیابت قند این عامل‌های اولادی، پرخوری کم حرکتی، بیماری‌های فشار بلندی، این شریانی، بیماری‌های فربهی، عامل دیگرش باشد این استرس، یعنی استرس های گوناگون هم میتواند که شخص را به بیماری دیابت قند گرفتار کنند. طور از تحلیل ها برمی آیند کم حرکتی، استعمال نادرست غذا، مشغول نشدن به ورزش و سری وقت از تشخیص طبیب صاحبی نگذشتن عامل های می باشند که متاسفانه باعث افزایش شماره گرفتاران بیماری دیابت قند در تمام کشورهای دنیا گشته است. انتخاب طرز حیات سالم، پیوسته به حرکت جسمانی و ورزش مشغول شدن، همزمان رعایت نمودن پرهیز و رجای استعمال مواد دارویی طبیب صاحبی معین نموده، راه‌های اصلی پیشگیری و تبابت بیماری دیابت قند به شمار می‌روند. با شهروندان مسئولیت دادنی هستیم همچون متخصص که هنگام گرفتار شدن به بیماری‌های فشار بلندی شریانی و بیماری‌های فربهی و بیماری‌های غدود زیر معده آنها باید تبابت کنند این بیماری را که تا با بیماریان گرفتار دیابت قند گرفتار نشوند و خیلی که ما خوب گفتیم شخصانی که از 40 سال بالا یا اینکه شخصانی که از کلان سال هستند در قند مقدار قند خود را اقلا در یک سال یک مرتبه سنجند که تا سری وقت این بیماری را دریافت کردند که تا به آرزه های این بیماری گرفتار نشوند و از با شهروندان یعنی مسئولیت دادنی هستیم که با نمودهای ورزش آنها باید مشغول شوند. طور در عرفیت میگویند پیشگیری از تبابت بهتر است. برای گرفتار نشدن به بیماری دیابت قند هر شخص را لازم است که حداقل دوام یک سال یک مرتبه از تشخیص متخصصان صاحبی گذشته از وضع سلامتی خویش آگاه شود و در حالت پیدا شدن نشانه‌های این بیماری سری وقت و طبق توصیه طبیبان به تبابت مشغول شده از عاقبت‌های ناگوار این بیماری خود را امین نگاه دارد. جهت به محیط سبز تبدیل دادن کشور و وسعت دادن کبود زورکنی در شهر و ناحیه‌های کشور معرکه نهالشینانی ادامه دارد. در این تدبیر نمایندگان کسب و کار گوناگون و ساکنان فعالانه اشتراک می‌نمایند. توجه نمایید. نهالشینانی یکی از تدبیرهای نیک آبادانی و سازندگی و گلگلشکوفایی دیار به حساب رفته از ثمره آن حفظ طبیعت تامین کرده می شود. در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان همساله به این روند توجه خاصه ظاهر می گردد و امسال نهالشینانی از ناحیه ونج آغاز گردید. همساله این اقدام ماه اپریل آغاز می گردید. امسال با مساعد آمدن باد و هوا معرکه نهالشینانی از ماه فوریه شروع گردیده در ناحیه ونج در شفت راه ماشینگذر در مرحله اول بیش از 2000 بیخ نهال همیشه سبز و سایه‌افکن شنانده شدند. در ناحیه ونج معرکه نهالشینانی آغاز گردید. زیاده از 2000 بیخ درختان همیشه سبز یعنی سوزنبر شنانده شده. این چنین در مرحله دوم باشد 109000 بیخ درختان میوه دهنده و سایه‌افکن دسترس کرده می شود. طبق نقشه سال روان در حدود ناحیه در مساحت 41 گکتار باغ بنیان می گردد. نهالشینانی از جانب ساکنان ناحیه ونج در یک جایگی با مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان انجام داده شد. اقلیم ناحیه ونج برای رشد ساحه کشاورزی و استحصال میوه و سبزیجات و غله‌دانگی موافق بوده همساله بر روند بنیاد و برقرار کنی باغ‌ها مراغ روانه کرده می شود. تا امروز
дар ноҳия 2000 дарахтони ҳамешасабзи арча, яъне ки намуди туя, намуди сасна ва намуди можжевелник оварда шудааст ва имрӯз мо дар масофаи 1.5 километр аз дидбонгоҳ сар карда то маркази ноҳия ниҳолҳои ҳамешасбор имрӯз мешавад. ин марҳилаи аввал аст. ниҳолшинонӣ дар доираи амалисозии дастури сарвари мамлакат ҷиҳати сабзгардонии муҳити зист ва васеъкунии майдони боғҳои мевадиҳанда анҷом дода мешавад. ниҳолшинонӣ ва сабзгардонӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳои вилоят тибқи нақша аз 1 марти соли равон ба роҳ монда мешавад. саҳмгузорӣ дар тадбирҳои сабзгардонӣ ва корҳои соҳилбандӣ дар ноҳияи Файзобод аз амалҳои ватандӯстонаи кормандони касбу кори гуногун ва сокинони ноҳияи Файзобод ба шумор меравад. имрӯз бо иқдоми кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳия дар шафати роҳи нақлиётии Файзобод ваҳдат бо мақсади боз ҳам зеботар гардидани диёр зиёда аз 400 бехниҳоли дарахтони ороишӣ ва ҳамешасабз шинонида шуд. масъулон ҳадаф аз роҳандозӣ намудани чунин тадбирро ҳамчун амали ватандӯстона унвон намуданд. давоми 2 соли охир шафати шоҳроҳи мазкур бо шинонидани ниҳолакони ҳамешасабз ба мавзеи сабзу назарабо мубаддал гардидааст. иштирокчиёни ин маъракаи дастаҷамона иброз доштанд ки чунин амали сабзгардониро оянда ҳам баргузор хоҳанд кард. дар ноҳияи Файзобод ҳам пайи амалӣ намудани барномаи давлатии кабудизоркунии мамлакат то соли 2040 ва сарсабзу хуррам намудани диёр тадбирҳои сабзгардонӣ пайваста роҳандозӣ мегардад. баҳори соли гузашта бар асари офати табиӣ купруки мошингузар дар ҷамоати деҳотӣ ба номи дӯстмурод алиёв хароб гардида буд. барои навсозӣ намудани иншооти мазкур тавассути техника ва бо саҳми сокинон айни замон дар ин мавзеъ тадбири соҳилбандӣ бо вусъат идома дорад. тадбирҳои соҳилмустаҳкамкунӣ ва сабзгардонӣ ки айни замон дар деҳот ва маркази ноҳия вусъати ободкоронаро касб намудааст, имконият медиҳад ки сокинон ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатиро бо дастовардҳои арзанда истиқбол менамоянд. 250,000 сокини иёлоти муттаҳидаи амрико бар асари бориши аз меъёр зиёди барф бебарқ монданд. бар асари суқути чархболии ҳарбӣ дар Перу 15 нафар ба ҳалокат расид. шарҳи ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. дар Перу бар асари суқути як чархболи ҳарбӣ 15 нафар ба ҳалокат расид. тибқи иттилои манбаъ, чархбол ҳангоми анҷоми амалиёти наҷотдиҳӣ дар минтақаи Арекипа суқут кардааст. ин чархбол барои ба ҷои амн кӯчонидани сокинон истифода мешуд, ки дар натиҷаи обхезӣ зарар дида буданд. бинобар иттилои расонаҳо, чархбол баъди бархӯрд бо хатти барқ оташ гирифта суқут кардааст. айни замон мақомоти Перу сабабҳои дақиқи фоҷиаро таҳқиқ мекунанд. дар натиҷаи садамаи автобус дар Непал 19 нафар ба ҳалокат расида, 25 каси дигар ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардоштанд. нақлиёти ҷамъиятии мусофирбар аз Покхара ба самти шаҳри Катманду равона буд. бо мақсади муайян кардани сабаби ҳодиса тафтишот идома дорад. ёдовар мешавем, ки дар Непал дар маҷмӯъ садамаҳои нақлиёт аксар вақт аз сабаби танг будани роҳҳои автомобилгард ба амал меоянд. дар ҷумҳурии мардумии Чин заминларза бо қувваи 5,1 балл ба амал омад. тибқи иттилои маркази миллии сейсмикии кишвар, маркази заминларза дар ҳудуди Синцзян дар умқи 15 километр ба қайд гирифта шудааст. дар бораи осебдидагон маълумот вуҷуд надорад. дар натиҷаи бориши барфи аз меъёр зиёд дар штатҳои Нью-Йорк, Пенсилвания ва Род-Айленд ҳолати фавқулода эълон карда шуд. дар соҳили шимолу шарқии иёлоти муттаҳидаи амрико тӯфон ба амал омад. баландии қабати барф дар баъзе штатҳои иёлоти муттаҳидаи амрико тақрибан ба 60 сантиметр баробар аст. 250,000 нафар сокинон бебарқ монданд. аз сабаби номусоид будани боду ҳаво зиёда аз 23,000 парвозҳоро дар фурудгоҳҳо ба таъхир гузоштанд. зебоӣ дар ҳаракат таҳти ҳамин унвон дар Италия маросими пӯшидашавии бозиҳои олимпии зимистонаи соли 2026 баргузор гардид. ёдовар мешавем, ки ин бозиҳо аз 6 то 22 феврал доир шуда наздики 2900 варзишгарро аз 90 кишвари олам ба ҳам овард. шарҳи бештар дар таҳияи Раҳматшоҳи Обид.
طول 2 هفته است که توجه بیشتری رسانه‌های خبری ورزشی جهان به کشور ایتالیا انیخترش به شهرهای میلان، کارتینا و امپیتسو نگرانده شده است. زیرا در این شهرها بازی پنجم زمستان‌های المپی از 6 تا 22 فوریه برگزار گردیدند. در مراسم پوشیده‌شوی بازی‌های 25 زمستان‌های المپیکی 22 فوریه دایر گردید، آتش المپی در 2 شهر ایتالیا میلان و کارتینا در یک وقت خاموش کرده شد. در بازی‌های 25 زمستان‌های المپیکی روزهای 6 22 فوریه در شهرهای میلان و کارتینا ایتالیا برگزار شدند. در سوی مدال‌ها منتخب نروژ مقام اول را کسب کرد. ورزشکاران نروژ 41 مدال، 18 طلا، 12 نقره و 11 برنجی گرفتند. جای دوم را در المپیاد زمستانه ایالات متحده آمریکا با 33 مدال، 12 طلا، 12 نقره و 9 برنجی و زینه سوم را نیدرلند با 20 مدال، 10 طلا، 7 نقره و 3 برنجی اشغال کردند. در بازی 25 زمستانه المپی در مجموع ورزشکاران 29 کشور مدال به دست آوردند. از آن جمله نمایندگان 20 کشور با مدال طلا سرفراز گردیدند. به ورزشکاران 349 مدال، 116 طلا، 118 نقره و 115 برنجی تقدیم گردید. بیننده‌های عزیز، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار. برایتان بهترین خوشی‌های زندگی را تمنا داریم. سلامت باشید.